Dus check mo wat het is. Laat wat meer bestuur wordt gereden. En dat is bewezen dat alles kan gezien. De corruptie kan alles stapelen zijn. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Voor al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Cultuur TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Cultuur TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 7249402. Cultuur TV, Suriname, altijd dichtbij. Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Cultuur TV, Alson Sarayong is signing in. En vandaag gaan we in gesprek met een heer uit Frankrijk. Dus kortom, het gesprek wordt een telefonisch gesprek. De heer Gary van Facebook, meer bekend als Gary Bravo, is een loyalist van de ABOP. En u hebt het gehoord de afgelopen periode, wat er in het nieuws is verschenen, op social media, op de nieuwssite. Ook enkele interviews is de case van Benny Miranda. De heer Benny Miranda is kortom mishandeld, poging tot moord zou je kunnen zeggen. En in alle interviews waar de heer Benny Miranda spreekt, roept hij de naam van de heer Gary Bravo. Dat hij een van de mensen is. Eigenlijk, kortom, zouden we kunnen zeggen, amawan pai ide. Iemand die mensen aanzet om Benny Miranda aan te vallen. In het kader daarvan heeft de heer Gary Bravo me gecontact en aangegeven dat ik als een consari, want mijn naam wordt onnodig zwart gemaakt. We gaan in gesprek met de heer Gary Bravo om meer hierover te vragen wat er precies gaande is. De heer Gary Bravo, welkom in ons gesprek. Nou, genoeg die Uno Cultuur TV, dat uma voera gesprek naar jou drape vanuit Frankrijk. Fafio, ko beginnen gaan vragen dat hij. Goedenavond. Ja, we waren alles mahudi, alles masane di Cultuur TV. Ja, laat zien alles ranamana op maar we zo zien de of naar België of B. Grond tapu B zodra in Cultuur TV dit is bij artis ranamana op met naar mahudi. Ja, namami I go boom. I go shiti, I go boom in een kraan, I go shiti. Ja. Ja, je tak I go shiti. Kan de in je leven gewoon eigen sweetie, maar je schreef ik is denk graag die telefoontjes voor hetgeen Sam Benny Miranda is beschuldigd je? Ja, oké, eigen sweetie denk dat oké na ja la sweetie la lebih of zo zeggen oké eigen sweetie sabi, maar abso sani eigen sweetie you know kodo na eigen sweetie dan son san meillere son smaebel son familie saebel Taimi dat van Gary sana dati dus dan dat ne shooting na shooting na mi safe voor arki fuyere ja na dat no shooting safe ja sayo eyere precies brada asan samiyere na taki hier Benny Miranda amang bodna pira radio station amang gogba en ala den principal mayo waka ama Carmine, Gariman, Gary Bravo. Zie? En ama itaki, mi, tak mi tele da Facebook, on sa da Facebook
tem sama o Fombeni Miranda. Sama de Fombeni Miranda no. Sai de uma fomia manapre o Fombeni Miranda. Dus asam dati na wansani sam minoma deko da ama elegi miso dat sumas refi so sumas refi dino sabasan etak natru isabi. Dus dat me vind ik echt no, apis dat minolobeng. Minolobasan na donat ano true. Ano elegi mito. Ja, maar je ooit go eens in een beef na de heer Benny Miranda? Alas mata social media santak mga Benny na komsana mem. Isabi, ta Facebook ya, ada semua santak mga Benny na komsana mem. Datu antak na ube art kaya nga diwan dat mang alte hihorin tap kung ki. Alte hihorin kung tap limit. Isabi, alte hihorin kung taki kasan dis odat saya kami mawas mami log make mi comedy sani. Mi log make grab lafu. Ma alte mi sa limit. Non mi opsa al limit. Isabi? Mi al limit. Ma the last day, want to think bada mi sitak, asan disyon, gona safe mandati, ano kikmoro yung, wang sobra ibigim ma disi, ibigim ma mi dati songa dati, dati a respect ino drape moro. Isab? Lo sa mabi potwang stop po tayo sa hindi kami nego, no, abso sa lima nga ino mandati mo. En ote you put one stop na a gebeuren dat die oteng bij de periode pe you taki dat mi is stop na nga Benny Miranda en you geven dat ook toe aan tap social media tak jere vanaf Benny moest stop a kik na nga you vanaf tide of ili ben gewoon met a stop inschrijven. Tap social media mi begin but tap TikTok mi sap mi begora tap TikTok kami betai gitu kaca sandat bayar di ruang lain bego tak mau stop nga aja so peminta mau stop nga sandati ku tak one prima de soto da mi mekuang wang terap misi at mi strep si mi phone tapitu mi no sendi direct sa moment sa mi duin mapakate mi strep do nang tak wet kalau mi phone yung musla sandati. Na ada kami bemek one live, isabi siya mi make me comedy live at TikTok ya. Isabi da me kawa we di kontak ya, cipre pam, isabi da bukod luk sana a problem. Isabi da luk sana a problem, Benny Miranda wat herbe ay kosis my coach disi, dos da mo kara we di cipre pam ko, da mo luk sana a problem. Mano, Benny make a fault, dan mi prendo a foto of Benny, dan mi poten, sabi, dan pot a foto of Benny, dan desma is a foto of Benny, dan mi make mi sanlik ay mi kiswenta nga de wandati. You see? Maka di alive ba, minum kori, mimma sreftal mi, omes ma bel mi tal, Gary, i fault total, i fault, dat nooit imus do, nooit imus do sandati. Gusto mi tak man ako, kami tak nee, na dati no mus mi krab nooit, inomote pas na foto, tayo do ne sandati. Masa no sapyo, sumati sapyo tak na yung kit na yung kumin sa yameki, o takia, inesyon ko pa, na walap sa do. Mas makado sabi, na wan trapa si do siya. Dus dati fo, gusto mi tak ko, iwet ko na kumi foto, kaya tika maya foto ba sandi. Sabi do, mi make one video, you see, mi go live, and mi aksaman pardo, mi taki Benny, ya mi leti. Pardo ko di mi teke yung photo, mi lokam teke yung photo plasan dati. Mi siya kuwong. Sabi man, baka omesma, cosmi, tak omesani, matapik sabi, nasusmay cosmic ba na pa, sabi ni arki, that na social media, until you have negative and positive, you see? Dus dan is dat sangat egotum si Farah yo. Kami libasa ni kita saya dito sa nasanya. Ada dapat kata man ko na migado. Ama mi bisi. Dia til le migado. Ama mi omelei. Mi top pitaki. Meteke wan nami suka mamufu bisabi. Nami duen, nabu mo goden. Baka din sa kasanya mi to pasanya so ay gotum si Farah.
Isabi ito so from abi ching, abi family mambrada mapsa, ube yere de kos dem barada so of de kos dem maso anay shuti. Kami de kwa bodo like amanya mi stopas a modela nga bendi. Ya so lazy tamabe kos mi sa medu. Ada bila kick mi gimi to na kick ko meteke. Na me take the video so saman. Na me pote ko na me play ala de kunawa. Ta me la ko. Isabi me la ko misi. Tamabe ta ke isa nya mo stopasan. Ay tanap atin dati mi sa ke ni stopasan bendi. Ja, oké. En fusot uku yu denki taki aik moto tak no de amang ekaryo neng tak you want asane gers nawa a ger story to maar nu na kisa to tak yere mi denk amanda ti apwa finga ina papa sai de you denk a denk dati Om data mawan belakang itu ama isitaki ano no isabi meme ko tambis to sa por kisina bebe ke popokan lagi abot ka social ka Facebook ba sabi and amang belakang meme kisma musim fasi samino de that mean na ikalebu amawan next mashimi like gari na wa mansan ogriman gari na mangsakan musana na material nei sabi alas abi eta kurmanire eta kursi isafato alawa lipisma el amang smisi ama iba sanya so mika mami ke sama musim mo pasti sama mu semi sama mu ya ni smisi na sangat me de kiare tapada sama musim mantra kasi sambino de ja en ma na trasi je yere ook tu ubeshi tap social media de reacties etc tak yere no de Gary Bravo no ebita of amai denk tak amawango iwang uku isabito go kibri haren srefi puru omdat soan sanipsa. Faye go op dat op door gestud de reacties die zien. Nee, luku dasanipsa to, dasanipsa. Imisha sanito. Mino nyasani akesta di dat mino reagere. Mino glu kwa sanko. Ma asini sasa mino mkoni. Bipi fumiati abibungim sefi safato tapi boy kata ki boy sang ang mga vision do fa mga so make your crap sang kick sang dos bede fa do so fawe isabi bakadati today opna kata tamara te dam make one live dam go live ta Facebook kami gatori mi gimi mine ala ide da tap mi de no ta Facebook ete Amerika takane amano shika de danis ready no shasa dati anano mansion tu isi mikasa Erika na ome bena na yara go pa di mga maja block usrefi uno de tamati ta Facebook uno de mati ta Facebook srefi of no ya fano mansia sana pe of kade plasma also of kada ma fake account kada umuke nga de wanda ti dus dat mi no sabi mi no taka api account kande mi no sabi dat di mi no mapaki yesi Ja. dus tambari ka tak mode kung Lucas Sanjay makading atrabil do kong ke amang takama ide boss abang beding go domital boy alamis kingong tagi nama yuchundo babika pa ide pamija Miss mi suma group tapu no itino wis ogi ki wasma mi asma dataki ai so wasani mi no kasi wasana dataki ai aku ai mi kami seja li bisa made kai seja da kasa mi kuto sabi dos dati ni dati maka dati sangkop sano desi pago ta kulibia so to kawen libia so boy atof sangkop sa today maka dati irasan sab sana sulang na setloran obden mga sarsuto obden damo chiri igi family dati mi igi ne isi samangi ko ikikong go kong nasem skoro sumasan ko pen plat taksan pero wamis do mi takibo yesi pagun ta bolivia tofion yesion dus o garasan dam de konde stela inde te ya sombori kata pino ko ta social media sabino kong ya so bifta ma beni di sabda di mbori kata kom de on rostel ai daro me de diga so be de fmi on rostel gisabi
Ja, en zei de Yutaki dat een kritische vraag hier hè. Yutaki je post staan op social media, weliswaar aan man kan je achteraf, maar zei de user even no zoeken voet ik contact met een man persoonlijk. Of nu aan me screenshot die jong. Oh, dat is aan sana ben je bedoel. Ja. Nee, dat is aan sana ben je aan poli me no make me zo goed me contact aan man. Ja me contact aan man dus goed bellen. Omdat die asan atos video's aan die met video bellen, foto's bellen. Toch? Ja. Dan is ook bellen man. Mi bellen na open. Mi bellen me lazy. Sempre me lees wat mensagem tu. Isi ano piki, ano react nooit. Tap video dat go posta go live, dat pe amang di otak ya da gari ko bel mi do internet o da man. Jadi step ni bel man. Do want ko. Isi to. Dus Alicia so body ka tagi miau belen. Yo dia video la meke sama ye taki. Asani na pe mi well sa ni ada dating ada is. Safa. Daarom is ook voor bellen. Mino bellen yang poli met ik ook kangen. Oké, nee, duidelijk. Dus eigenlijk na een interview die zie je geven aan dat eigenlijk de betrokken in Atori DC. Maar wat je vindt gebeuren, Srevi? Je keuren af? 100% of ja, gewoon sabi violence on a propagé violence. Mino normal di sana violence. Mino mata ai abumong ginawa dami chineta imi chita ino uno wa bidang violence no po ana education that mikisi misalnya ini so mi kweki mo sabi mino mandega dati ai abong yaman no me kore ff me kore sandat mino de is ja ana model no nee duidelijk minasap if you want asani total luko you see plus on that atoya dan yang mata tigo BPI sing atoya guys upside we kore out for violence ma alawa Islam alawa for up to say frana kondre na demokrasi kondre to na kondre perak de to dus no la meke ofika atoya gilanti meke de under subung que avec bacat ba tenen na kiko tatapata kluku na so sa daw si moro pun sa wantore aliki sa bani ke taki de jaso to daw staki be am etaki tide kamara tagi tago aita be dos bena solicite ma be abdi gileti luku ma mesa dalam mikore afin materi ko sa mai tak solicite taki ay go pakang atesi maya at least that when hindi lang timig na ondor suka sa nape daw kang takbo mo fanangin ya and for me say to anil miming sa bali wakay ka ala euro lumami ka man ko nga always and once ma say si onte once ma shimi go live na Facebook kar bani mi na tax megis ma go from bani of ma budid dati of once ma si asa nape mi kat dai gini and mi oluko sotu sta fami kantu fu manchaya sanya ko mo fa wina lanti ona beni ano amandi se legimi ona bete ke noasa na o me lazy beni mira na elegimi beni mira na yo kugin sundana to ta fami jaso ya for dot ko na ko na frana ma for dot fu tek play mi ma tek play mi na ogimanja na o mesan mi jaso so tu po for dot gini beni bila saga sundana ta amang one day pada Karabu jauh Tony Mingi kaya ni cuma pasti ba ma aboy wandi ama foto ni kosmi balida mi omesani mitani sa sami kalsang ida ni kabuya idwa sanda tiyo mi bele mitani sa ni masai dia idwa sanda so sa tay gini enemy randa pelmi beni mi randa gin 500 SRD at mi tak mi pot de foto fiu mi pot yu balakal mi mo post yu tap social media aboy siya so dia so ite o fale ali nya sabi you see dus ana no amandia elegi mi na o melay
lazy, amai lei, karen mamino, belu denya, belu besta. You sabi? Spela besta besa san ko mano. Amano ano Facebook mo ay doing. Ama ebona de radio station. You see? Dat mi fenta nee, dat sa disgotum si fara. Wat ino man de radio station da ego legi mi tak na somieta ki na somietu. Dus je go make me affianti na asma, but not me affianti. Je next match si mo fasi sa nooit mi do de so dat ano gari, dat na gari. You see? Dus dat ding ya sabi so to stop e mo so to stop mi kan do, fa mi kan te kwa kati en mi na srana man. Mi na plus na man. Mi khoboro na srana. Mitang makadak mi gotamungo fia mungo mi gona fraskuyana gwa skoro da sidoro via fraskuyana mi gona frankre jaso. You see? En altijd petemi de altijd srana na nombo wangimi. You see to? Dus asanya so mi abi fluko wa model family kansa ne pam kate kwa kate we abade tak na stasi friend mi ko mi chama ya sa ko to alandi make akona ni always make akon sorta werkele grupo gari du asanja so ino ka block mi na Facebook of mi block you da yesi stand up mi title da yesi stand me that mi no da mi no sa fa ye doing. Dus dat je Ja, nee, duidelijk getal. Kortom, Martje, je naam onterecht geschaad. Isabi, dus daar gaat het gesprek over. Maar wat heb je nou een vraag? Die zie van wat kan je abob drapen naar Frankrijk? De ma wie op man drapen ook toen ze ondersteunen als zaak komt Suriname? Ja, ik zie na Frankrijk ja zo in Korea waktu sma waktu sma ja zo. Na so ya waktu sa de tevreden ya waktu sa serep sa no de tevreden na model de. Isa pa to. Mi se ja zo abu so sa ni sa me sita fout. En mi altijd ala de sa mita ko fasan de fout model werkelijk tak asan dat uno de boom. Abo bekang rokomoro boom. En we zitten allemaal met fout, isabi. Lek vaak de politiek partij zet met fout. We make fout toe. En door je fout je leert, want of dit zo dat je Europa altijd foto de. Ja. Want de foto in Amerika, Europa no dat is een foto. Ja. Dus ja, I go. Maar toch, mim stel een vraag die zie ik laatste wang. Soort van een grove fout zou je denken in UI sa abob meki? Wat ben grove fout zijn de meki? Boy, amoga kum loko, kami loko. Wat is er sap na wanto. Geen fout zijn de meki. Oh, dan moet je fout zijn kan loko. Boy, mia si keren de meki tu de pot se pa sa yo taki sabi. Wat in op kwa sani, kai komite tama. Ja, nee, maar you meaning toch, maar na Ya mi mine, ma me te ta kota, me sikra na samota kito. In de sikra na samota ki. A fout kom luko wa go mi abi fulu denki luko. Honestly kami kantak so fout sa de meki kane. So boy like mi mine, de baru tak is update you sa de master. De kata boy ni ka. Se tu mi se ke aro ka ja de mustem. Sa amang may na mga ko ABTV po na isa doon na teknik pagchimang pero jiso na isang yeah that is a candidate one to four of the fault sa de candidate make it me say ya me menso ko fa ja kung takasanja me candidate de abop no ko ni na uroko man uroko mafu abop isabi ni na misle technique initiative na dormi initiative sreti mitaki me power de manja do power ado anosma char buga ne no wasma de sanna na misle technique initiative isi fale family omelisi ama itakasanda tak bravo e pai bravo e moni boy one day jamais nooit one day na misre technique initiative ano no to 2008 media transfiana isi ne me ka po kana di demanda ano no isi
Ja. No, duidelijke taal, de heer Gary Bravo. U hier een gesprek via, dus wanvoeding, fout, sadema meki dat na as temagi ABTW, isabi. Ude sowieso, ude hartelijk dank dat je bewang aba gesprek disi zodat eigenlijk je kan kring in de media. En if vervolgstappen moest komen, wensen we je dus dan alle succes voor je volgproces. Je bewang takwan sani tot slot? Ya to slot ni wan taki wan sani bala. Ni wan tak wan sani. Ni ala nasrana man. Ni wan taki ngade sana bala ngade sisafubi. Tengo luko na social media, Facebook, fawe gwanga usrefi, fawe go omanga usrefi, fawe kos usrefi om politik. Ano po, ni ate sari, ni sari fushifa sira na umanan, fa sira na sma ego om na ngade usrefi, om politik, om politik, om dat you, de inotra politik partij, ni de inotra politik partij, dat tot ek da mga inumangi odimoro. Nyanga ya matakanga usefi mo, sana man, absolutely umus bondru konawang, fit anu konawang, li politik sana wan sei, da u bondru fit ede konawang me ku respect usefi. Ano so ana mode di libigaso, kikagi de bakap chiwansa ekong. Of na sorego om na usrefi, of mono na sorego om na usrefi, that the bakap de chief ununo, fatorde, that the chief uno, the grand chief uno, that the no man takanga desret moro, that na suto au mesando obedana desret. You see, me ku respect usrefi, srana man, me ku respect usrefi, ala desrana man, ana oma sa de na dra kombre, sa de na Holland vision sei de, sa de beter Suriname, me ku respect usrefi. No sila kapte yung kontang inuatra kondre da yung umoro asrana man sa etana na nasrana da si ino umoro en yuna na enasrevi furu frehe ma edema doti yun sa futamara dos me ku respect ku se me ku gomna na usay tanga lobby me ku no yo tu politik party moro yung kondre lobby yung kondre me ku lobby yung kondre me ku lobby yung se me ku lobby yung se ligawa da pikiwan ako se me ku koyaso. Ito ako susunod na social media mo. O kung saan magiging politik party yun niya ako mo to. Ang agad ko mo to, may kayo mo kamo bede. Nakatuwa kaya mo pa sa niludoin. No. Yan si mo sukupok kain kong baka. Yan si mo soya lobby. Nakagip ya ko natin, hafin niya mo nag-outdated ya de kumo po. Wepya kumo po ni, yan ko siya tumisan mo, ano, lakay ko na mo. You see, mas may kong lobby sa inyo kesana ma. Sirana umang ala sama pikanga bigi ko fiche de konawa apo kisesa ndiye koyaso apo pokando na lobby umek apo pokando na pisira na usrebi nona kosi nona badre kat no kun dat ano sirana wantra kondre manus luka kondre umuda ta awan ko na sirana afa sawe charu usrebi afa sawe de wana dat na sirana moishit brunti jari det na sirana me ku respect ku usrebi ala sakapati nye beguba den kapiten de basia ala de leader me kaya leader de politik party ukay ede konawa fiti ede konawa daw takana samali thing uno plak usrebi moro ko usrebi sana ko no bigit ba uno de furu fu panya usrebi so ko libanga lobi ko respect ku usrebi dati uno wantagi. Ja man, thank you de heer Gary Bravo. We blijven het volgen en ik zou zeggen een fijne nachtrust voor vanavond. Ja man, Yusuf Ken, thank you Yusuf Ita mooi, make that God bless you and big up Kulturu TV. Alating. Ja man, thank you. No hoor not lo, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland. Suriname is je vaderland.
altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah. Some see, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Ja, dus het trekt me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door kritiek. En dat is bewijs dat alles kan geschieden. De corruptieschandaal is tafeless in Cultuur TV is signing